Zamisli da si na brodu, prije nego što je postojala moderna nauka. I da sve što znaš o moru dolazi iz tuđih priča. I onda se pred očima pojavi nešto što izgleda kao ostrvo. I odjednom čuješ da neko kaže da ono što svi vidite nije ostrvo, nego nešto što se pomjera, diše i ide vam u susret. Prije nekoliko stotina godina mornari su se plašili krakena, strašnog morskog čudovišta sposobnog da potopi brodove i proždire posadu. Danas znamo da su legende o ovom biću najvjerovatnije nastale na osnovu susreta sa gigantskim lignjama. Ova životinja pripada rodu Archaeoteuthis i bila je predmet brojnih naučnih istraživanja. Ipak, uprkos svojoj ogromnoj veličini koja je dostizala do 18 metara, veliki dio biologije ove gigantske lignje i dalje ostaje nepoznat. Zato je ova vrsta i dalje obavijena misterijom, gotovo mitološko biće, i pripada i nauci i mitu. Kako Rodrigo Salvador i Barbara Tomotani pišu u eseju Kraken kada mit sretne nauku, za prve moreplovce more je bilo veliko nepoznato, varljivo, nestabilno i prije svega opasno. Ipak, bilo je jedini način da se stigne do određenih mjesta. Za te ljude, more u svojim nezamislivim dubinama kao da je skrivalo čitavu hordu čudovišta. Čak su i najhrabriji mornari osjećali neku vrstu strahopoštovanja prema moru, a priče koje su pričali postepeno su postajale legende, jer znate kako se kaže, priča raste dok se prepričava. A susret sa bilo kojom nepoznatom životinjom na otvorenom moru mogao je lako dobiti mitološku dimenziju. Za čudovište vrijedno ovakvih priča sama veličina nije bila dovoljna, pa su se morali pripisati način da se napadne brod, da se posada ubije i sl. Tokom vjekova, mnoge legende o morskim čudovištima su nastale i nestale. Samo nekoliko njih je preživjelo do danas. Kraken, jedan od tih preživjelih, možda je najveće čudovište koje je čovjek ikada zamislio. Njegova legenda, kako rekoh, nastala je iz mornarskih priča, ali se tokom vremena mijenjala, širila i jačala. Prema jednom starom i prilično nejasnom rukopisu iz oko 1180. godine, vezanom za norveškog kralja Sverea, Kraken je bio samo jedno od mnogih morskih čudovišta. Ipak, imao je svoje posebnosti. Bio je kolosalan, velik kao ostrvo, sposoban da potopi brodove. I navodno je progonio mora između Norveške i Islanda i Grenlanda. Još dva nordijska morska čudovišta imaju gotovo jednako stare zapise. Jedan je Hafgufa, što znači morska magla, a drugi je Lyngbakr, odnosno vresova leđa. Pominju se u islamskom tekstu saga o Orvar Oduru iz 13. vijeka, a njihove osobine kasnije su opisane i u norveškoj enciklopediji iz oko 1250. godine. Ova bića dijelila su određene osobine sa krakenom. Ogromnu veličinu ostrva ili planine, i sklonost da napadaju brodove i njihove posade. Zato su se kasnije često smatrala varijacijom istog čudovišta. Ali gotovo sva morska čudovišta imala su neke od tih osobina, pa su tokom vjekova mnoga od njih i povezana sa krakenom ili pomiješana sa njim. Njihove karakteristike zapravo su odražavale strahove prvih moreplovaca. Ali se kraken pokazao kao najjača figura, ako možemo tako reći, u tom folkloru, toliko jaka da je pod svoju sjenku povukao sve ostalo. Tu su bili, na primjer, biće nalik ostrvu, zatim morski biskup, takozvani morski monah ili monkfish, čija legenda je možda nastala iz susreta sa fokom, ajkulom ili moržem, a na kraju imamo čak i biblijskog levijatana. Ova zbirka priča objašnjava zašto se kraken u umjetnosti i književnosti pojavljuju u toliko različitih oblika, kao bezoblična masa, kao gigantski glavonošac, kao morski div nalik čovjeku, kao ogromni rak, kao morska zmija, a tek mnogo kasnije taj lik se stabilizuje. Možemo reći da do početka 18. vijeka nauka i mit još uvijek nisu bili jasno odvojeni, a kraken je polako, ali sigurno počeo da dobija oblik gigantskog glavonošca u svojim opisima, a najviše zbog činjenice da se pomorstvo razvijalo i da su moreplovci imali veći broj susreta sa lignjama ove vrste. Tako nastaje moderna forma, ako možemo tako reći. Kraken kao gigantska lignja i zapravo možemo to razumjeti kao povratak životinji koja je legendu vjerovatno i pokrenula. A prije nego što pređemo na nauku iza čudovišta, vrijedi se još malo zadržati u domu mitologije i pogledati krakena u njegovoj punoj legendarnoj slavi. Iako je kraken najčešće ime u literaturi,
Ovo čudovište ima mnogo varijanti imena. Krake, kraben, kraksen, sky kraken, pa čak i crayfish. Njegova kolosalnost u ranijim opisima dostizala je i nekoliko kilometara, a kasnije, kako je legenda sazrijevala, kraken je dobijao oblik mekušca. Postepeno se smanjivao, a skromnije proporcije i dalje su bile dovoljno velike da napadnu i potope brod. Ova sposobnost je najčešći motiv u pričama o njemu i jasno odražava mornarske strahove. Prema mnogim zapisima iz pseudonaučne, kriptozoološke, ali i pomorske literature, kraken bi napadao brod svojim snažnim kracima. A ako to ne bi bilo dovoljno, mogao je da potopi brod stvaranjem snažnog vrtloga koji bi povukao brod na dno okeana. U nekim verzijama čak čudovište kruži oko broda i tako stvara smrtonosni vrtlog, a u nekim verzijama, kada mu se pripisuje još veća veličina, dovoljno je da zaroni i brod biva povučen za njim. Naravno, čudovište ne bi bilo čudovište ako mu se ne bi pripisala negdje i želja za ljudskim mesom. Legenda kaže da je kraken mogao pojesti čitavu posadu. Neke verzije idu toliko da tvrde da je mogao progutati cijelu flotu. Postoji jedan posebno bizaran folklorni detalj. Vjerovalo se da je Čilibar, koji se pronalazio na obalama Sjevernog mora, zapravo bio krakenov izmet. Pored mita, kraken je ostao zapamćen i u umjetnosti. Dva primjera su posebno važne. Prvi je pjesma The Kraken, Alfreda Lorda Tennysona iz 1830. godine, u kojoj se mitologija, biblijski leviatan, prirodna istorija stapaju u jednu sliku bića koje spava duboko pod morem. Drugi je roman 20.000 milja pod morem Žila Verna iz 870. godine, gdje morsko čudovište napada posadu podmornice Nautilus. U francuskom originalu nazvano je Hobotnica, iako je vizualno više podsjećalo na ligiju. I sada dolazimo do gigantske lignje. Zanimljivo je da je stvarna životinja iz legende bila poznata mnogo prije nego što se priča o krakenu uopšte i rodila. Grčki filozof Aristotel u istoriji životinja razlikovao je običnu lignju, Teutis, od njenog većeg i rjeđeg rođaka, Teutusa, koji je mogao dostići oko 2-3 metra. Plinije Stariji u prirodnoj istoriji opisuje gigantsku lignju sa tijelom velikim kao bure i kracima dugim oko 9 metara. E sad, iako je životinja bila poznata, njena rijetkost i neobična veličina učinili su je savršenom za mitologizaciju. Aristotel i Plinije je još uvijek tretiraju kao životinju, a kasniji autori, naročito u fikciji, često su je povezivali sa raznim grčko-rimskim monstrumima. Skilijom iz Odiseje, Cetusom kojem je žrtvovana Andromeda, Hidra iz Lerne, čudovište koje je prema Pliniju blokiralo Gibraltarski moralus. Nakon dugog odsustva iz literature, gigantska lignja se ponovo pojavljuje kod Magnusa u 16. vijeku, makar indirektno u opisima monstruoznih riba. Kasnije Erik Pontopidian u prirodnoj istoriji Norveške opisuje krakena kao najveću životinju na svijetu, sa obimom od oko 2,5 km. Knjiga zvuči kao naučna, ali je u velikoj mjeri bliža mitologiji. Pontopidian tvrdi da se kraken, kada izroni, može zamijeniti za planinu i prenosi priču o biskupu iz Nidrosa koji je navodno s posadom pristao na uspavanog krakena misleći da je ostrvo i tamo održao misu, sve dok se čudovište nije probudilo. Pontopidianovi opisi kasnije su uglavnom diskreditovani zbog pretjerivanja i izmišljanja. Ali ono što je zanimljivo je da je zabilježio neke detalje koji danas djeluju mnogo manje fantastično. Na primjer, on je pisao da kraken može zacrniti more ispuštanjem tamne tečnosti. Danas znamo da glavonošci ispuštaju mastilo. Drugi autori su tvrdili da čudovište izbacuje vodu, što se neđe može povezati sa mlaznim pogonom kojim se lignje kreću. Dakle, u nekim slučajevima mit nije nastao iz čistog izmišljanja, nego iz pogrešno protumačenog posmatranja. Kraken je bio toliko snažan motiv u nordijskom folkloru da mu ni prirodnjaci nisu uvijek mogli odoljeti. Čak ga je Ilianeus, otac moderne taksonomije, uvrstio u prvo izdanje sistema Naturae pod imenom Microcosmus Marinus. A prvi sertifikovani zapis o gigantskoj lignji, pored antičkih opisa, vezuje se i za leš pronađen na Islandu 1639. godine. U 19. vijeku slijede neki novi nalazi. 1853. na plaži u Danskom pronađen je gigantski glavonošac, ali pošto je isječen za mamac, sačuvan je samo, tako reći, kljun. A na osnovu tog kljuna
opisuje se vrsta Architeuthis. 861. francuski brod Alecton harpunom pogađa lignju dugu oko 7,5 metara kod Tenerifa, ali dok su pokušali da je izvuku na brod, tijelo se raspalo i posada je uspjela da sačuva samo jedan dio. Kasnije, Newfoundland postaje jedno od glavnih mjesta za nalaze gigantskih lignji. Ribari donose dijelove kraka životinje koja ih je navodno napala, a sveštenici i amaterski prirodnjaci kao što je Moses Harvey uspijevaju da obezbijede jedan od najpoznatijih primjeraka u istoriji proučavanja ove vrste. Fotografija lignje prebačena preko njegove kade za sunđere postala je jedna od najpoznatijih fotografija u istoriji proučavanja ove životinje. E sad, da li je lignja ili je hobotnica? Kraken se često miješa sa hobotnicom, iako se u naučnom smislu najčešće povezuje sa, kako smo rekli, gigantskom lignjom. Obje životinje pripadaju glavonošcima, zajedno sa sipama, nautilusima i fosilnim amonitima. Ali razlika je važna. Hobotnica ima 8 krakova. Lignja ima 8 krakova i 2 pipka koji su duži i tanji. Lignje su hidrodinamične, aktivni su plivači, a hobotnice su više vezane za morsko dno i imaju izuzetnu sposobnost kamuflaže. I kod jednih i kod drugih postoji, tako reći, kljun nalik na papagajevom, radula, neka vrsta rašpavog jezika i složeni nervni sistem. Glavonošci mogu mijenjati boju zahvaljujući hromotoforima, ispuštati mastilo, kretati se mlaznim pogonom i pokazivati zapanjujuće visok nivo inteligencije. To je dio gdje kraken u stvarnom životu postaje možda još zanimljiviji od mita. Hobotnice mogu rješavati različite vrste problema. Otvarati posuđe, koristiti skloništa, čak i razlikovati ljude. Neke vrste žive iznenađujuće kratko, često samo godinu ili dvije, iako su nevjerovatno inteligentne. Lignje, s druge strane, imaju drugačiji tip života. Brže, otvorenije, vezane su za vodeni stup i vezane su za lov. Gigantska lignja je posebno fascinantna. Ima najveće oči u životinjskom svijetu i vjerovatno su prilagođene životu u dubini. U mišićima ima rastvor amonijum iona koji joj omogućava neutralnu plovnost, odnosno da ostane stabilna u vodi bez stalnog trošenja energije. Hrani se uglavnom ribama i drugim lignjama. Odrasle jedinke gotovo isključivo love kitovi u lješure, a ožiljci na koži ovih kitova često se pripisuju sisaljkama gigantskih lignji. Zanimljivo je i da se većina primjeraka ove vrste koji su naučnici imali za proučavanje sastojala od mrtvih, umirućih ili djelimično sačuvanih životinja. Zato je znanje o njima napredovalo sporo i često zavisilo od sreće da se sretne. Tek 2005. godine snimljena je živa gigantska lignja u prirodnom okruženju na oko 900 metara dubine u Sjevernom Pacifiku. A tu je i kolosalna lignja Mesonketutis hamiltoni, ovo ćemo napisati, iz antarktičkih voda koja bi mogla biti još masivnija od ove gigantske lignje. Ipak, Architeuthis ostaje morsko čudovište par excellence, ne samo zbog veličine, nego zbog mjesta koje zauzima između nauke, legende i popularne kulture. Jer kraken nije ostao samo u starim zapisima. Vidimo ga u filmovima poput Pirata sa Kariba, 20.000 milja pod morem, Clash of the Titans, iako je tamo prilično pogrešno ubačen u grčku mitologiju umjesto Cetusa. Pojavljuje se i u romanu Kraken, China Maila, u videoigrama kao što su Age of Mythology, Assassin's Creed 3, stripovima, muzici, čitavoj savremenoj estetici morskog horora. I naravno moram pomenuti Lovecrafta, kroz koje kraken u književnosti dobija jednu potpuno novu formu. Cthulhu, ili kako je sam Lovecraft predložio izgovor, može biti Klulu, prvi put je predstavljen 1928. godine u priči The Call of Cthulhu, odnosno Zov Cthulhu, i Lovecraft ga opisuje kao biće nejasnog humanoidnog oblika, ali sa glavom nalik oktopusu, čije lice masa pipaka, sa ljuskavim gumastim tijelom, ogromnim kandžama i uskim krilima. U drugom opisu kaže da je to nešto između oktopusa, zmaja i karikature čovjeka. Kombinacije koja ne djeluje prirodno, nego kao da je sastavljena iz više različitih strahova. Ali najzanimljiviji dio nije njegov izgled, nego način na koji ga Lovecraft pozicionira. Cthulhu nije aktivno čudovište koje napada brodove kao u prethodnim primjerima. On leži mrtav, ali sanja, u potopljenom gradu, negdje u Pacifiku. Njegovo prisustvo utiče na ljude i prije nego što se pojavi. Kroz snove, kroz osjećaj nelagode, kroz kultove koji ga obožavaju širom svijeta. Od Grenlanda do Kine. Lovecraft ide još dalje i kaže da zapravo ne postoji pravi način da se Cthulhu opiše. U jednom trenutku stoji da
Ne postoji jezik za takve dubine vrištećeg i praiskonskog ludila, za takve kontradikcije materije i kosmičkog poretka. I onda dolazi ona rečenica, planina je hodala. To je možda najbliže što imamo za objašnjenje. Zanimljivo je i da samo ime Cthulhu je, po svemu sudeći, namjerno konstruisano da zvuči kao nešto što nije ljudsko. Lovecraft je čak naglašavao da je svaki izgovor samo približan, jer ljudski glas ne može vjerno reprodukovati tuđi jezik iz kojeg dolazi. Kraken je bio način da se objasni susret sa nepoznatim u fizičkom svijetu. Nešto ogromno, viđeno na površini mora. Cthulhu je isti taj mehanizam, samo pomjeren dublje. Ne objašnjava ono što vidimo, nego ono što slutimo da postoji. Danas, nakon stotina zabilježenih primjeraka, nauka je krakena donekle izvukla na površinu. Gigantska lignja je stvarna, proučavana, imenovana. I opet ostaje jedna od najneuhvatljivijih velikih životinja na planeti. Njena taksonomija nije do kraja riješena, ponašanje je djelimično nepoznato, a njena pojava i dalje nosi onu polumitološku auru. Moguće da zato priča o krakenu preživljava. Ne zato što i dalje mislimo da ispod broda čeka čudovište koje jede posadu, nego zato što i dalje znamo da more ne razumijemo do kraja. A kad nešto ne možemo do kraja da razumijemo, vrlo često ga pretvorimo u mit. Ako vam je ova priča bila zanimljiva, zapratite nas i vidimo se u narednoj epizodi. Sve je dobro valjda sad, jel?